تفسير القرآن سورة البقرة قلقال آية قوياك ليس الرهاس إنه قلقال إسيرا إردي من أمالي قلقال نبيتني مي كيس ديبي التكرار يعلم الحمار جاء نما ديسي وهذا الديبسون harreeyyuu waa barsiisaa jedhan unkaan nama dhiise unkaan وعلى الوارث مثل ذلك جتشا غيا كليسا اغا تقرات دبنه مالتو سنيغاله ميرما ديبنا اكاسين دبدونين بيك كناف تقوم متاك يسن واترتو وعلى الوارث مثل ذلك ظاهر لفظي لا وعلى الوارث إسرائيل الرت تهارا مثل ذلك فكاتان سني تهارا جيشو أما قرتي يرو كان إسرائيل يرو جنة إني دالو كن كم بك كانت ترم فسرتوتا واللبن إسرائيل كان ربين مكان دبن kadhaalamu kunoo eenyu tokko kadhaalamu eenyu lamaffaa kadhaalu kun eenyu keeysa wal dhabbiin guddaan kadhaalamurra kadhaalu jechu kadhaalamu namticha du'e jenna namticha ilmoo isaa gaafa inni jiru tajaajilachuu shari'aan irraa keeyse inni sun yoo du'e jechuu isa yoo du'e nama isarraa boodaafuutu jira namni isarraa boodaafu kun warra kami waaris warra dhaalu jechuu warri dhaalu kun duduuba namni nama tokko dhaalu nama hedduu aanaan isaa jiraata jechuudha ilmoo warra dhaaltu raaj jaartii warra jaarsa dhaalu raaj namni birootileen akkasuma obboleessi warra dhaalu raaj jechuudha akaakoo warra dhaalu raaj abbaan isaa haati isaa warra isa dhaaltu raaj waarisee asii kana rabbiin kam itti baana waan kana jedhee rabbiin hin dubbatiniif yaanni warra mufassirtoota wal dhabe jechuudha yaanni warra fassaruu wal dhabe waan rabbiin namtichi dhaalu sun kana ebalu haadha yookaa ilmo yookaa eeysum maali adeera yookaa akaako waan hin jedhiniif jecha ikhtilaafni warra tafsiiraa kuni si quraani rabbi wal dhabaa jettanii xiqqoo mataa nama tokko tokko akka rabbashame rabbiin haasawa tokko tokko banaa dhiisa rabbiif ifa ammoo wanni rabbiin ibdu ni jirti hin jirtu rabbiif ifa haasawa tokko tokko banaa dhiisa haasawa banaa kana namuu yaada isaatiin mataa isaatiin itti seene akkana ta'uun dhabdu akkana ta'uun dhabdu akkana ta'uun dhabdu waan adda addaa irraa fahama jechuudha yoo namtichi tokko isinii akkana taa'u waan bareedaa isinii dubbadha doolaara qabatee doolaara kana baatee ol seene sayfii jechuun ragaa waan nama rifachiisu dubbaturra waan isin gammachiisu san misaala godhuu yaami doolaara kana baatee ol seene isin hundi waan adda addaa yaaddan maal yaaddan nuu qooduuf dhufe moo masaajidaa fide jedha gariin nuu qooduuf dhufinnaa jedha gariin feekii ta'innaahu jedha gariin nu qabsiisuu barbaadinnaa jedha gariin kasharri ufii yaadu sunuma jira waa hedduu bas mataan namaa maaliif jennaan namtichi ol seene malee waan kanaaf seene hin dubbanne jechuudha kanaafuu mataan namaa akkam ta'a namtichi ammoo waan qabatee seeneef ni beeka وهكذا آية ربي كيست بك ولمعين اختلافا ولقوتو جتش ربين وسمها سو بنادي سججو كالي كافيفا ولمعين أمبو إتادة تقولن كأرغة ني أرغة نصيبة كأرغة ربي بيكا تبيسن حقيقة سي وعلى الوارث يدي ربين بنا قدير سججو كنافو ولمعين ياده الدوا سر كاية وعلى الوارث مثل ذلك إسرائيل الرتي فكاتن waan abbarratti jiru tahaadha je
abbaan ilmoo isaa nyaachisuun qallamuun isarratti dirqama haadha ilmoollee tajaajiluun dirqama طيب inni dhaalu kun warri garii waan jedhan inni dhaalu kun nama aanummaa walitti qaban ka namticha du'e san dhaaluu danda'u ka ta'e haa ta'u jechuu fedhu abbaa isaa ta'a fedhu obboleessa isaa ta'a isa kanarratti tahaadha ka nama du'e kana aanummaan dhaaluu danda'u maaltu isarratti tahaadha mislu zaalika fakkaatama waan namticha du'e irratti jirutu isa irratti jira akkuma gaafa inni jiru inni haadha ilmoo isaa tajaajilatu akkasuma ilmoo isaa tajaajilatu tajaajila san itti fufuu qabaa jechuu aya warri gariin ammoo waan jedhan wacala alwaarisi mislu zaalika namticha dhaalu irratti fakkaataan sanii tahaadha isa dhaalu irratti jechuun haadhuma itti baana yoo abbaan gandaa du'e haati taligaa ilmoo isiitiin dhaabbachuu qabdi isiin jaarsa isii ka du'e ni dhaalti waan ta'eef isima itti baana jedhan garii mufassirtoota waan gartee ilmoo isiidhaa barbaachisu tajaajila akkuma gaafa inni jirutti ittiin dhaabbachuu qabdii jedhan amma meeqa dubbadhe lama dubbadhe warri garii waan jedhan wacala alwaarisi mislu zaalika isa dhaalu irratti fakkaataan sanii tahaadha jechuu kana ilmoma namtichi irraa du'e san irratti as deebise warri garii maaliif jennaan ilmommaan sunuu abbaa ka dhaalu waan ta'e jiruuf jecha ilmoo san irratti tahaadha duba ilmoon akkam godha waan abbaan dur isaan tajaajilu san ufiin tajaajiluun isarratti tahaadha warra jedhee fassarellee jira gaaf kana ilmoo kana gaa inni xiqqashaadha ufiifuuf hin beeku ufii kennuu waa hin danda'u namni biroo waan ilmoon sun dhaalirraa ilmoo san nyaachisuu ni ta'a وعلى الوارث مثل ذلك يوكاو وارث جتان صدفة دبني أبرفة دبرة وارث جتان الباقي warruma gadi hafe warruma namticharraa hafe aanaa namtichaa kan du'in aanaan kun ka dhaalu ta'e ka isan dhaalle ta'e aanaan gariin ka nama dhaalu jira gariin ka naman dhaalle jira aanuma namticharraa hafe ka ta'e haa ta'u warroonni taligaa yatiima gad hafteetiin dhaabbachuu danda'u ka ta'e haa ta'u waaris jechuun ka horii dhaalu qofa osoo hin ta'in waarisii ma'anaa albaaqi اللهم اجعل مال جتات جرى دعائي كيستي اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وارث جدي دبت إجما في قرة دالتو تينيان وقوديجة دالتو جتشون تا نرى هفتو جتشو داليسي معناها في إنسان التنين دفا duba akkamitti namtichi ufii fuukute ijaa fi gurri quwwaan akkamitti irraa hafti sunu achi dubbii irratti dubbii finnee isiinu dubbii taate ammas du'aayin sun maal jetti waja'aluhu alwaaritha minnaa jetti allahumma matti'inaa biasmaa'inaa wa absaarinaa wa quwwatinaa ma ahyaytanaa gurra keenyaan ija teenyaan humna teenyaan nu qananiisi je'ee achi booda waja'aluhu alwaarisa minna humnaa fi ijaa fi gurra kana tanurraa haftu taasisi waarisa ma'anaa hafiinsaa ma'anaa gartee albaaqi jechuudhaati jennu akkamitti hafa atuu kutte yoo ati kutte akkamitti hafa wanni sun yoo ati addunyaarraa kutte kanurraa hafu godhi nuti yoo dabarrellee jechuu ta'a osoo ati jirtoonni sun sirraa ni hafa هناك مربط الفرس وان جدنا جتسي كوني بابا توكيداتي بابا واجبيسوتي نفيده akka waan inumaa onurraa hafe yoo nuti gartee dabarree addunyaa tanarra nu fayyaduu keessaa honka kaga'u jechu ija akkaan itti fayyadan hatta akka waan itti fayyadannee nurraa hafte
الدنيا رت ديسني بلا غدان توكيد دبي جبيسو جدان دوبا يوكا غرتي ورا ندالو جچون كن دوبا دالان كو على الوارثين كن على الباقي ورما يسر حف نما في جچودا كتل اتوك امو يتيم سن تجاجل سمودته نما سني رتا مثل ذلك فكاتان سني ilmoo abbichi irraa du'e san akka inni irraa du'e yani akka gartee gaafa abbichi irra jirutti tajaajiluun barbaachisaadha ayya bika kanatti amma ilmoo kana tajaajiluu guyennu waan ilmootiin ilmoo tajaajilammoo waan biraatiin ilmoo tajaajilanillee dubbi ilmoon yoo gartee ilmoo abbaan waa dhiisee fi deeme ta'e abbaa dura isa jiraami ilmoo gartee miiraasa dhaalmaya wayyaa dhaale yoo ta'e qoma isaatiin isa tajaajilan inni gaa xiqqashaaf tajaajiluun beeku yoo ilmoo qabeenya abbaan hin qabne ka abbarraa waan dhaalu hin qabne namni gariin gaa jireenyi isaa ijjoota afiimi amma isin warra naayiroobii kana yoo isin duutan ilmoon teessan maal laalti aliif maal qaba jennaan rahmata rabbii qaba ba'a maal qaba takka jalaa qaba warri naayiroobii ba'uma sanillee osoo ta'e wayyaa akka hundattuu gariin tokko ba'anuma jira irreedduun aliif na fakkaataan aliif maal qaba rahmata rabbii qaba kayyaaniin yoo inni dhaalchisuun hin danda'amaasa rabbi rahmatullahi godhe duuba akkasi rahmatu rabbii qaba namni nama waa takka waan dhaalu hin qabne yoo ta'e ka abbaan waan dhisiniif qabeenyuma ufiitirraa aanaan sun tajaajiluu qaba jechuu gaafsanis aanaa reeffatti aansanii jedhan wanni rabbii walirraa aanaa nama godheefuu maali akka gartee namni wal gargaaruu fi rakkoo keessatti jechuu kana fakkaata darsiin guyyaarraa tafsiirarra asumatti dhaabna boru ammoo akkuma keenya ka durii deebinee qaraana inshaallah har'a qophiin guddaan khutbaa tajriida gad xumuruudha gilgaala isaa goone